Hi, Ivana. Great to have you here at the Red Bull Ring. That's the Formula Renault. What are you gonna drive today? When it's green, we start. Come on, come on, come on, come on! That's KTM Crossbar. No brake assist, no power steering, no traction control, no ESP. So it's all about you driving the car. Ovo je neverovatno. Neverovatan osjećaj. Adrenalin skoči kao lud i sve jako brzo ide, pogotovo što ja nemam kontrolu ni nad čim i onda je zbog toga uzbudljivije. Cars are ready, waiting for you. I've got one more present for you. Thank you. With my picture on it. It's unreal. Bukvalno osjetiš svaku promjenu na asfaltu. Vetar. Neverovatno. Kad čujem samo motor i zujanje u glavi, ruke mi se tresu. Iskustvo današnjeg dana je neprocenjivo i fantastično.